Allah ilişkisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İnnemâ bu'istu li utemmime mekârimel ahlâki. Min fakat ko'rkam axloqlarni tamam qilish uchun jibarildim. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jibarilgan maqsadi ko'rkam axloqlarni ko'rsatish uchun, ularni tamam kamil ravishdan ko'rsatish uchun bo'ldi. Ham dinimiz bizning 3 ulushga bo'linadi. Ol Allohni birlav, aqida xolislik, imonga xolislik masalalar, ol shariat, bizning ibodatlarimiz, muomalamiz, ham axloq. Axloq ol tirayında bo'lgan zotlarga qarata bo'lgan tutishimiz, qarashimiz. Ham bu üç aybir har birisi dinning bir ulushi bo'lib turadi, 3dan 1 ulushi bo'lib turadi. Nishaq İhlas suresi turindagilar Abu Sa'id al-Hudri radhiyallohu anhudan keltiriladi. Bir sahaba tuni bo'yi İhlas suresini o'qib chiqqan. Ham ikkinchi sahabaga bu az etib tuyuldi. Ya'ni niye o İhlas suresini o'qiydi deb, bu az bit boshqa suralarda bor bit deb o'ylab ol Peygamber sallallohu alayhi vasallam so'radi. Ham Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, o'qisin, chunki u Qur'onning 3dan 1 ulushi bo'lib turadi. Çünkü İhlas suresinde Allah'ını birlav, tavhid turunda getirirler. O iman meselesine kağıla dinnin 3dan 1 ulushi bo'lib turadi. Ham şunun kebek ahlak da dinnin 3dan 1 ulushi bo'lib turadi. Ham onu yo'qqa chiqaru, onu sanlamau, ham derecesini bilmau albatta durust değil. Ham bu hadiste keltirilgancha min fakat ko'rkam axloqlarni tamam etar uchun jibarildim deb aytdilar. Bunda g'ibodatlarning komilligini yoki imonning komilligini ko'rsatish uchun deb aytilmay, axloqlarning yaxshilarini ko'rsatish uchun, ko'rkamlarini ko'rsatish uchun jibarildim deb aytdilar. Chunki g'ibodatning da, imonning da, ularning barisining da maqsadi ol kishilar orasida axloqni o'stiruv, axloqiy sifatlarni nig'atu bo'lib turadi. Ham kim axloqni g'ibodatdan ayira, bu albatta durust değil, bu xatolana, chunki g'ibodat ol axloq bilan birga keladi, ham iymon va axloq bilan birga keladi. Ham axloqning ko'rkamligi ol albatta ko'p g'olimlarning so'zlarida, hadislarda, ham oyatlarda chog'ila. Ham bir g'olim aytgan, bil, din ol borasida axloq. Agar senda axloq ortsa, demak senda din orta, agar senda axloq azaysa, demak senda din azaya. Hamda bu imonning komilligining bir ko'rinishi bo'lib turadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan." İman boyunca müminlerinin kamilleragi axloq boyunca kamillerak, yaxshiroq bo'lganlari deb aytadi. Demak, ne kadar senda axloq yaxshi ekan, shu qadar senda din ham iman nig'roq ekanini ko'rsatadi. Abu Umama radhiyallohu anhudan keltiriladi, Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baytin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baytin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Men diye garantiya berem. Men ne endi diye antitam şekilde bo'lib chiqa. Jannatning qiriyinda o'rinni shol kishiga kim haqli bo'lsa da so'z kurashini qoldirsa, da'vani qoldirsa, haqli bo'lsa da qoldirsa, so'z kurashtirib bo'lmasin uchun o kishi uchun men jannat qiriyinda o'rin uchun so'z beraman deb aytadi. Ham jannat o'rtasida shol kishiga diye o'rinni beraman diye, o'rin bo'lar diye, ol yolg'on so'zni qoldirsa diye, hatta mazakda da diye. Ya'ni hatta mazak silaganda da yolg'on so'zdan tiyilsa, shu kishi uchun men jannatning o'rtasida o'rin uchun so'z beraman diye. Ham buyuk jannatda
buyuk jannatda o'rin uchun so'z beraman shu kishiga diye kim o'zining axloqini yaxshirtsa diye. Ya'ni kim o'zining axloqi ustida ishlasa, onu terbiyelese, nefsin terbiyelese, nefsine karşı kilse, naşar sıfatlardan arınırga tırışsa, yaxşı sıfatlarını buldurga tırışsa, şol kişi için men cennetin üstünde, ulu cennette orun için söz bilem deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta. Şolay Cabir radıyallahu anh'dan getirilgen hadiste Allah ilişkisi sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "İnne min ahabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyameti ahasinakum ahlaqan." Mena in süyükleriniz hem in yakın bulganlarınız cennette diye sizden ahlak boyunca in yakşı bulganlarınız diye ayta. Ma min şeyin fil mizani asqalu min husnil huluqi. Mizanda kıyamet gününde yaxşı ahlaktan da ağırrak aybır bulmaz diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İkinci hadiste. Şulay kitirile Allah ilçisinden soradılar. Cennetke in köp kirtüşe derseler turunda olaydı. Ol Allah'dan korku, yani Allah Teala'ya buysunu hem yaxşı ahlak dedi. Hem in köp cehennemge kirtüşe derseler turunda soralgaç olaydı. Bu ağız hem cinsi ağza dedi. Yani ağız bilen hem cinsi ağza bilen kılınatıran gıraklar. Şulay kitirile Abu Huzeyfe bilen Abu Mas'ud radıyallahu anhu bir vakit jıyıldılar. Hem Huzeyfe aytdı. Bir kişi diye Rabbisin işrattı diye. Hem Allah Teala'nın kıyamet günde soruyor diye. Sen nerse işledin? Olayta min bayık kişiydim. Hem kişiler mindən yerdem soruyorlar. Hem min halli kişiden kiri alaydım diye ağır halli kişiye qaytarmasqa ruhsat eteydim diye beyde. Hem şu izgilik sebeple Allah Teala'nı şu yaxşı ahlak sebeple Allah Teala'nı cennetke kirtti dedi. Yani ağır kişinin halini bilip Allah'ın hallerini jengileytu ol yaxşı ahlaklarının bir ko'rinishi bo'lib turadi. Ham Abu Darda radıyallahu anhu bir vakit tünü boyu Allahumma ahsanta halqi fa ahsin huluqi deyip dua kılgan tünü boyu. Ya Rabbim seni benim ko'rinishimni yaxshi qildin, benim ahlakımda da yaxshi qil deyip tünü boyu sorab çıktı. Abu Darda xatını soruyor. Ne için sen diye şu duanıgına kıldın diye. O ayta bil diye kimnin ahlakı yaxşı bula diye şol ahlak onu cennetke kirter diye. Kimnin ahlakı naşar bula diye o ahlak onu cehennemge kirter diye ayta. Hem hadislerde kitiriler şolay bir kişi hatta etni işitken için de cennetke kiredip kile susagan etke kıyığa düşüp su alıp mine onu işitte hem şunun bilen şol Banu İsrail kavminden bir hatta zina kılışı naşar hatın da şu izgilik sebeple cennetke kiredip ettiler. Yani yaxşı ahlak o her vakitte hem hatta hayvanlara karata da merhametlilik ko'rsatuv da yaxshi axloqqa kirar. Hem ikinci hadis kirisincha bir xotin pisini beklab tutgani uchun, onu oshatmagani ham chiqarmagani uchun cehennemge kirdi deb aytilar ikinci hadiste. Shulay ularga merhametsizlik ko'rsatuv ol hatta hayvanlarga merhametsizlik ko'rsatuv ol endi nashar axloqdan bo'lib sanaladi. Hem ikinci hadiste kitiriler şulay bir hatun turunda aytalar ol ko'p namoz o'qiydi, roza tutaydi, lekin o'zining ko'rshilarin so'z bilan ranjitaydi, tili bilan ranjitaydi deb aytilar. Hem ol hatunda yaxshilik yo'q deb aytilar hadisda. Hem ikinci hatun turunda aytalar ol namazların şu farzlarından o'qib, rozalarının farzlarından tutaydi, hem sütküne sadaka etip bireydi diye köp izgilikler kılmaydı, lakin ol kişilerge
теле белән зыян китермейди дип әйтелә, ул җәннәт әһелләреннән дип әйтелә хадистә. Һәм Ибн Хиббан радиллаһу анһу рахимахуллаһ әйткән: акыллы кешегә яхшы әхлаклар белән бизәнү тиешле, кешеләр ярата торган яхшы әхлаклардан бизәнү тиешле һәм начар әхлаклардан арыну тиешле. Һәм яхшы әхлак ул дия гынахларны кояш бозны эреткән кебек эретә дия. Һәм начар әхлак ул уксус балны бозган кебек боза дия начар әхлак. Хәтта бер яхшы әхлак, кешедә күп яхшы әхлак булса да, bir начар әхлак ул бөтен яхшы әхлакларны юкка чыгара дия. Чөнки аңа карап инде аңа начар фикр туа. Абу Хурайра радиллаһу анһу китерелгән хадистә Аллаһ илче саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Иннал габда ла яблугу би хуснил хулуқихи дараҗата ас-саибил қайм." Дөрестлектә бәндә яхшы әхлагы белән нафил намазлар, нафил уразалар тутучы кешенең дәрәҗәсенә җитә. Ягъни күп намазлар, күп уразалар кылмаса да, ул яхшы әхлагы белән шушы дәрәҗәгә җитә ала дип әйтә. Һәм шулай Абдулла ибн Масуд радиллаһу анһу китерелгән хадистә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ала ухбирукум биман яхруму алан нари ау биман тахруму алейхи ан-нару ала кулли қарибин хаййин сахлин." Хәбәр итәмме сезгә кемгә ут харам булыр дия, яисә кем ут өчен харам булыр дип әйтә. Ул һәрбер якын, җиңел һәм йомшак кеше өчен дип әйтә. Һәм әлбәттә без шушы яхшы әхлакларны үстерү өчен Аллаһ Тәгалә безгә гыйбадат кылырга буйырды. Без нинди генә гыйбадат түрен карасак та, аның һәрберсендә шушы әхлакый сыйфатларны үстерү, нәфесне тәрбияләү шарасы булып торалар. Мәсәлән, закат түләү ул ниндидер кешедән чыга торган салым гына түгел, ул кешене саранлыктан, саранлык хисләреннән арындыру, нәфесне тәрбияләү шарасы булып тора. Пәйгамбер Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хуз мин амвалихим садақатан тутаххируһум ва тузаккихим биха ва салли алейхим инна салатака саканун лахум." Аларның малларыннан садака ал дия. Ул шуның белән син аларны пакларсың һәм чистартырсың дип әйтә. Ягъни аларны малларын харам өлешеннән пакларсың һәм аларның нәфесләрен саранлыктан чистартырсың дип әйтә. Һәм алар өчен дуга кыл, дөрестлектә синең дугаң алар өчен тынычлык дип әйтә. Шулай икенче аятта китерелә: "Ха антум хаулай tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Сезне шакыралар Аллаһ юлында садака бирергә, һәм сездән кайберләрегез саранлана, һәм ул саранлану үзенә каршы килер кыямәт көнендә бәйтә. Һәм кем саранласа, ул үзе өчен саранлана, ягъни нәфсен тәрбияләми. Һәм икенче аятта: "Ва ман юqa шухха нафсиhi фаулаика хумул муфлихун." Кем нәфсесенең саранлыгыннан котылса, ягъни саранланмыйча садакасын бирсә, ул кешеләр уңышка ирешүчеләр дип әйтә. Һәм шушы фитр садакасы да Рамазанда билгеләп торган. Аның турында Ибн Аббас радиллаһу анһу әйтте: "Фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям закатал фитри тухрatan лис-сайми минал лагви вар-рафси ва тухмatan лил-масакини." Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям фарыз кылды фитр закатын ураза тутышыга, аның бозык сүзләр, начар сүзләр әйтүеннән уразасын чистартыр өчен, паклар өчен һәм мискиннәргә шушы Рамазан гаетенә ризык һәм бүләк итеп. Намазга килгәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва акимис салата иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар." Намаз укы, дөрестлектә намаз бозык һәм фахиш эшләрдән тыя. Ягъни намазның максаты ул нәфсне тәрбияләү һәм кеше намаз укыгач, әлбәттә ул начарлык кылудан ерак була һәм аның изгелек кылырга омтылышы арта. Һәм ураза айы да шулай ук инде Рамазан айы икенче төрле исемнәр белән сыйфатлана. Ул сабырлык айы, ул тугрылык айы, ул изгелек айы, ул
юмартлык айы, ул туганлар белән аралашу айы, ул мәрхәмәтлелек айы, ул гынах кешеләрне кичерү айы, ул юашлык айы һәм ул Аллаһ Тәала каршында булуны истә тоту айы һәм тақвалык айы. Менә шу барсы бүтән сыйфатлар Аллаһ тақвалык дип атала. Аллаһ Тәаладан өмид итү, Аллаһ Тәаладан курку, Аллаһ Тәаланы ярату, Аллаһ Тәалага буйсыну. Һәм Аллаһ Тәала шуңа күрә дә Коръәндә әйтә: "Я аyyuhallazina аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун." Сезгә фарыз кылынды дие, иман әһелләре сезгә фарыз кылынды дие. Ураза тоту Рамазан аенда башка халыкларга, алдагы халыкларда фарыз кылынган кебек, шаят сез тақвалы булырсыз, ягъни шушы сыйфатларны үзегездә булдырырсыз дип әйтүе. Шулай ук әлбәттә ураза ул калкан һәм кешене шушы начар фикерләрдән, начар уйлардан ул кешене саклый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә әйтелгәнчә, кем ураза тотканда буш сүздән, начар сүз сөйләүдән арынмаса, аның ач торуында Аллаһ Тәала мөхтаҗ түгел. Ягъни уразаның максаты ул нәфесне тәрбияләү, начар бузык сыйфатлардан арындыру һәм кешеләргә мәрхәмәтлелек, кешеләргә карата мәрхәмәтлелек, аларны кызгану, аларга карата кызгану сыйфатларын арттыру. Шулай ук хаҗга килгәндә, хаҗда да шул ук бузыклык кылу харам кылына һәм начар сүзләр сөйләү харам кылына. Аллаһ Тәала әйтә: "Аль-хаджу ашхурун ма'лумат, фаман фарада фихинна аль-хаджа, фала рафата вала фусука вала джидала фил хадж." Хаҗ ул билгеле айларда кылына, һәм кем шушы айларда фарыз кылса, хаҗ кылырга булса, ул кеше бузык сүз сөйләмәсен, гынахлар кылмасын һәм талашмасын дип әйтә. Ягъни шушы аятларга, хадисларга килгән карасак, без күрәбез, һәрбер төр гыйбадат ул кешенең әхлагын үстерүгә юнәлгән. Һәм кеше ул үзенең начар әхлагы сәбәпле шушы гыйбадат, фарыз гыйбадатлар савапларын да югалтырга мөмкин кыямәт көнендә. Чөнки хадистә китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Беләсезме кем ул муфлис? Банкрот кем була ул?" Сахабалар әйттеләр: "Безнең арабызда акчасы, малы булмаган кеше" дип әйтә. Ул әйтә: "Дөреслектә муфлис, иннал муфлиса мин уммати яати йаумал қиямати бис-салатин ва сиямин ва закатин, ва яати ва қад шатама хаза ва қадфа хаза ва акала мала хаза ва сафака дама хаза ва ضرب хаза, فيعطى هذا من حسناته فهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار." Dürüstlükte bankrot şol diye ümmetimden kıyamet gününde bulur. Kim kıyamet gününde gelir diye namazları bilen, orazalara, zakatları bilen, hem birsin o sükken bulgan, birsin haksız gayıplegen bulgan, birsinin malın haksız aşagan bulgan, birsinin kanın tükken, birsin sukkan. Hem bunun izgiliklerinden olarga biriler, şuşu zulümlük kılganı için. Hem onun izgilikleri bitkeş, onun hataları bitkenşige, onun zulümlükleri bitkenşige kadar. Onların günahları onun üstüne taşlanır, hem ol utqa taşlanır diye aytiler. Ne okuniş, eğer kişi şuşu gıybetlerini kıla turup da, onlarını yokka çıkarsa, özünü yaxşı ahlak sebepli kişilerden üstün bulu, kişilerden üstün üzün kuru, hem kişilerge naşarlık kılı sebepli o özünün sevapların şuşu kılgan haberlerini yugalta. Allah Teala saklasın. Şu an göre her birimiz elbette şuşu ayda elbette şuşu ahlakını üstürü işin alıp barığa tiyişbiz. Hem ol aydağına tügül elbette başka aylarda da şulay bunu unutmazsa hem her bir tür gıybedette biz indi şuşu ahlaki sıfatlarını üstürü maksatın unutmazsa hem Allah tunda uylanırga tiyişbiz. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim ve nafa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huvel gafurur rahim el cevadul kerim el aliyyul azim semi'ud dua.